أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسوكهم أنتم كنين نغماما ننجري ما آتاو دنجرانو أرو آغل لخو o ustazu abubakar haidaro kuino kata yakran kala yare ma aro terangana nanjugu ma ara yagari ma kuino kata suka mantenga kendangi halle o wala halaqike woni dangitay inshallah. Ora ko nanti zulqarnain alla gara wara emsobe nanti mantonu nyeri ana kungaja kenganan kempa mantoy go no tinnasik ande kungaja kempale kimbaka mantoy go no timmansik ande kungaja kempale hankite hono wote hawil ande kungaja kempale sahili hono wotin tawil tande kungaja kembira kummanto qorunati arun yonkoten no mantonu siki har marum yugo aru jinnan yugo aru ya jujuru maju o kengala la kanya kama ora ko inanti aga dangiro turuki jamanenga kembira ngasare yugo no ara kungaja alla garanya aga kata kunga kunto kirai kunga to kirai wati be kungi tena ya jujuro majujo kibaren kunara ya jujuro majujo ora ko inanti ikunni sero ibno ndenyi gan kasahungu yankoten kama ibno ninde kenyi gan kasahungu yankoten kama mosiri kembere nga zulqarnain kabare benu gadangi seruku na ora ko inanti seruku inni famu ni senga ken ko to kotin bo iganan kiteni gane kiteni diamen kahana koni kote khore kendi kemira kote ngabe ndange halle zulqarnain ira me fam ilo zulqarnain ira me fam kunya na ko zulqarnain ira nanti ya juju qabla aro ma juju ti ira bonende ngon koteni na sabunya unyi baka giru hili yaro mena nali kende be nali debe dungonga na akwar mu nanti wakamna li be so baka na deben to gira kembirenga iwi sagonya na debeni dawa hogo debeni wasu yigana nangiri haru su jawu nanu nyumu selmu hogo debeni ndi halle ko ina hoy ibiraru wasu ko man denyi gana kembirenga iwara kiyana de yo watillati na ne masagi kenno yar zulqarnain gari ila serugo qibaran ko zulqarnain da ora ko nanti zulqarnain ra ko nanti ronta gajene maganta imendi ya gan sagiya ora ko nanti zulqarnain ara serdan danu kahiya alla tanganen no ondi idigana ndiya iya gan sagu ya jujuro maju qablanga irani none bega wono siro sinta bana ora ma wujunu natiya hono no kun sega nyungiluni hono no kun kamungiluni hono no kun yinda mari dare suka mandeni bani hono no kun petenteni kun dare kun depeni kembera ala kulli halin nonen gabe nyanari kebe gani zulqarnain yari ya gan sagiya wati ba sagena li ati serukura igra kuni mawsura an koto kinga kembera to fere muniniya kena serukura kuni zulqarnain ran nanti iwatu gana ana barasi sigindi iro ya juro majo qabla na purge warantar ni mowe kembira zulqarnain ti ati alla gara kebe kiniya ti kembira ti kenyi baka ti qatigo himbe munuma tini dema ti sembenga kenna kangai ati fa'inuni biquwwati aj'al bainakum wa bainahum radima ti kembira ti qarin dema ona gollenya dome ti kembira I worni barasi ngara agari na iranta kenai kemira zulqarnain ken sababungo kidana mobe ora ko yinanti alla ra ko qur'anin li tu ataynahu min kulli shay'in sababa ora honsu ko manten sababu sirenkin zulqarnain agana golle ho de songuto alla o ken sababun nawni nara kemira ngana ko bin sigindi seruku aro ya jujuro maju naga alla ra ken ferenkinai kemira
a yare mu yankote ni merengo no khubenu aras jamanta andi kenda Zulqarnain agga jallimu agga ben mosiri na sawiya nasiki mantonu kumpo gabe ka hay aro hawil manto aro mansigi aro tawil dongu agara debe ho gaja kun umpo gabe ka hay gaja nganu su kai keda ya jamanga o mosiri kembere ngara ara jaman tagani ara honu wara merebake ngana ngun qoten sogona merembuni merengana buna kutu kembere ara honu khana wara kinga ara honu khana wara swamunenga kembere ngana honu khana wara na meren sogolo mekama wo meren utunu giruku hildoro mena na sogolo mekama maga gilo yana himbe sogolo yo swalo no kunno mena yana himbe sogolo yo swalo no kunno mena kembere na akumuranga worani birambe golden suko mantenga sabati akitena tagungara tagu kubeno fifane yana wati himbira tagamfunfu ogusuna ngane wati tagamfunfu ira kempo dardare dawari kembere na sarbonga bengara awran ira tagungara urahiha mosiri na hiya maswaki ga kumi swaki ga kumi swabi hay makokro mena yimbenda suriga kembere na swaki subina nyeme watibe na meko dumuni na meranya koyi yimbe kembere nga kitenu nyamari kena ara hono kana wara merjin qajenga kinga ni jawalenga ara hono wara yokomana ken qaja ke merke ga dumbu watibe himen go komana merjike qajara ordun kin kunwa tukunna leti merjinga kembere Zulqarnain me kitena merjike ga na jogu akama kenna swanu kusubina yime botu benu wono na kumpaga kunga hago watibe kembere nga merke sumalime na melago na yakoy girin kobi a merima na yako kobi merima suko manten kajena meriga kemira kyokke anya barazi be yako tengani mosiri sergu wala ke wari watibe ukitena Zulqarnain ira merci utanari mosiri tagira ke golle benya tiga sire da tiga kemira Zulqarnain ti maike tiga hay Allah hine kuma Qur'anan sehe kenya kama Qur'anan te khanga igati wotu warun kinai ati ai indi tuwar ligana kamera ni dema ti sembenga iga kamera Zulqarnain ti dangani ati atuni zubar al hadid kamera meren kutunte qaringa tikenga agara kubeno wara me kutenga arita Zulqarnain ara mereka sogolo mekama hatta iza sawa baina sadafain ma mereka gadi nyoro giruku hiliya mereka giloen diga nyoro giruku hiliya kamera ngati futenawna qalan fukhu hatta iza ja'alahu nara ati futenawna tinahiha ma agodu mun qomi yimbe qore aga dumu watibe nan kiye asagonga kembira ati qala atuni ufrugha alayhi qitra kembira timmaji gumunda kube ngoma magajin qaja tirali bila gari watibe akitena magaji ke guji akama akusaga malime nanya kobinga amela ren khanani kembira Zulqarnain tidangan فمستطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ati ya jujuro majujo iranta ke kobi wutunde uranta wa uranta bote khana bunne ira Zulqarnain merci watbe iti ata gol sirenya uran nari mosiri na daro Zulqarnain qanneto ti hadha rahmatun min rabbi fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkan wa kana wa'du rabbi haqqan taawut ma wangenar ta kamen genar tikiya hinne yayi aga giri kaman banginga ken hinne yayi aga giri alla banginga ken birenga ati birambe alla nyina alla gara wati bella hirungutu nan disir ko baka ken na kin ati ko bige ta khosenere ko bige ko khosene fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka alla gara nyina bewtu nan di wabaka ken ati ngana kin ko bige ko khosenere kama ko bige ko tempai aw khosene wa kana wa'du rabbi haqqan tige kamanyina ikama lahidu kene tongere kembira kebe hay Qur'anan sai kasu kama den kama kembira Allah hare ne man kisenga kama are hadisa sahande Bukhari aro Muslim sura hadisa ke koni kempa hadisa na kangai kotaina Allah hare nto saka ne man kisenga kama akusaga gilbe nangiri Allah hare kusaga gilbe nangiri arani ayaren dumbe ati sahaba na kuma di la ilaha illa Allah ati arabunun bonen wo kenno qusay jamangari me ati ya jujuro majuju ati ikira wari akusana ijja serin dorome aro doron ko da kusa kunta ko me bote be ko kundo mena ati ke bote me tura ke bote me mbu ko bige sisa tallara ko iya
tira ke bote me jagasir ndorome ar doron khore ara kunta ume tikembere nga tira ke bote me mbundi kobi ke sasa tira ke bote me mbundi kobi ke sasa kemira serun kanu mo serunga kanu watibe ita Allah haren ngane tikembera tikusornda bu kumba kenni halakenye tiyele Allah o halakini nayi sersurungo oro menawa Allah haren tin na'am ta Allah halakin ne yana nayi sersurungo oro menawa ti na sawunya serburunga na gabo Allah halakin ne yana na sersurun to oro menawa misali wo kini ti serenga ne munani tembi aw munana tembi amuraduni nan tenya bi ka hongar du gabe wo bini rai nay kumpita Allah mure hongar tu gabe kuma bini rai nay kumpiti Allah mure kembere nga sere burunga na gabo mosiri kembere Allah halakin den yana kembere nga sere ayin sere suru ngiro mena ka al khiyama kota be sori geneti igole kembere nga sere nga kuma geneti hosire nga ko ben nga sere burunga kuma geneti hobre kembere nga Allah harande ujabe ke Allah ran kala ko nema no kisenga ga mananti dina lagare ti iwo baka ya jujuro majuju giligara tun nanti kobin yansigi iro serukuna iga buwa serwati be igire na saw kobike kama iwotin wo aqono iwa uti wa botono imakata iwotin wa utunu imakata girege bangen kana wodi wosede girege kama iwotlana liqenu qoron kama ibuto mosiri kembere Allah harenda koyi nema no kisenga kama nanti ya jujuro majuju qogondi honya wima yo girege yilen karesu iworni na likobi ke na qogo na jurambuni yana qogo honwa tarna honwa wasini kembere ngatima yo koyi ke helo ni mosiri akutengo to honne kiyenga na kenne kengo gemeti kiyen kanuntenga kembere ngayotini ti ondiga ti khumani orna kutenya me unta insha Allah koni inta insha Allah ko ni riwaya ni wonda ko nanti wotini Allah dunga Allah madunya khumani wa ku tenya mana yergo sagane ni ile ngana kare yergo sagane ni Allah ko ge sagane ni imondi na sembeni dina hanayme kembere worni aqonde la qiriya qari wa qono na qogo kembere nga ma ga hegelo kengo gemeti ken kaundenga kengo gemeti bitello ndenga wotini ondiga khumani orni akuten kanema bokinga ne ya iwora inta insha Allah koni yana sagani wayin ko biga sagi moni iwoke mo yar har lenki soba ke anga yini yile ngana kare wo gilli nan ya ko bike nan ya ko igoli la kenge mu ko bike nan girma ke wati lati na lawra masisai anga tana jate ko bike siki aro sasa tarwo gum ngar himbe ko ana tana jate kemira awra ma wujunu karagisine har sai na ko bike akama har sai wa kama umakata aqono umakata nyimana ugana ko na logoni kemo gemeti urollo ntinga kemere wotno onga khumani orni akanema akuten kanema inta inshallah ko qala gana qanun nanti ina kobi kenya mawatibe kimina ken ko tayo inshallah ko ni ina gen ko ni watibe ailan kara ganari wo ko igeni homaka hay kembe wa anyuntono na qenni nambugu kiya ni butinde ngo taga honungure haramare mungure parce que serebe ganya sawabu yana ke botera qenta yukunga kenni haramare me wa gollen kemre butu haramare mungure mosi igana bu ti wa haramare mun jobini qomi ciga qoji yana bu yo khojin sumini qa kenni makata kan wara khewoni kenke ibaken qibare qur'anan siha kama qur'anan sihe ibaken qibaren kama qa yergo baka keta yo me kama qur'anan sihe nanti watarakina ba'dahum yamuju ala ba'din donguti ori yugonun to iwo kama nan qube me kama watarakina ba'dahum yawma izin yamuju fi ba'din donc ori yugonun to yo kama nan qube me kama e gabo yo kama nan sare yo kama nan gabo ka golle sundi ya sisa ko be ko nem pale i golle khenge mun tengo kenyi boy gon no qube qahana alla qana nyante na no kun suturi sertananta an no kutu kembirenga alla ko ni rasudire qadna la garenga nake yobaka ibaken qibare qur'anan seheken kama suratul anbiya qur'anan ti hatta iza futhat yajuj wa majuj wa hum min kulli hadabin yansilun kembirenga qur'anan seha kama nandidna la gare wonni bu alla halan qana seha kama nandidna la gare wonni bu igana buwat be ken masibanga ibutin don haramare mungure na sawabunya haramare mai wa haiganya sawabu ya na ke brazi sigini kunkale kenya sawabu ne Allah haren bita ma anterne muro Allah haren jelele o kamundi
kemira Allah harendo qiri nan nabi ma'u in kibaren konira imadu ngi bara iti onta to gina ambate na sabu ya ibudin don haramur mure bo kenya sabu ni iwo jatene kahirun ni ya jujuro maju iwo jatene kahirun ni wal khiyama kota sirbe no gorno yimbendi ita ko kundi wa tarqum na sawati nandi o hawa adama remu yonan nandi o hawa adama remu yonan kembere nga asawati hila qarin nanti umadun islam wa pasi ubu alla ran qiyarna unsera alla ran da harna unsau itaron kama umadun kembere o murti ibutun tengo yo kama na ko ke wono qodoro igol la kenge mun tengo ken wa alla ran da ko nanti duna lagare wabaka wa qur'anan kana ken sabati ne nanti duna lagare wabaka ka ibake kembere nga hiddan tanono kunya yetu yendome kullan tasrono me halle kina sabuni ora qemoni kati hiddan tami parce que ya jujuro ma juju iqbare lan tasrono mana kun qibaren koni hina kemirenga ya jujuro ma juju qibaren o tokini kuma kempi hiddan tanu na kangai keni hiqoru siki parce que ko enanti na gilen tagumanche tawra man hillan tagumanche misanu wono ala tagumanche baratu kemirenga tagumanche baratu siki wono kun yani duna gilen tagumanche qasikono ya jujuro ma juju qibaru se tawmanje khorusi ki wono ya jujuro ma juju qibaren to kintango kuma ahan hanan qangai al mahdi al muntazar Allah renda ko ina didna lagare aken worni birambe bonen nenga kasaw muyon kote mbangen su hari de banen takitene golle ngonyana te qur'ane debe beri kinga in muyon kote mbangen su bono salama bono kingane wati be mahdi al muntazar kingorni kingo bangene akbarun warni aw islamin su kahuma me awon kahirun gaja duna kahirin su awi gajana nan katiya awon islamin su kahuma me dollo la gabani bula gabani awni qur'anan kiten worni muyon koten kama kembira ken akbarun wono ya juro maju qisalan takoni few ma alla kanan gadi gon kabaringa ahilani na kangai ken al masih ad dajjal fitnan serebe alla harenga siha kama mosiri ken kana khibarin wono ken birenga askani na kangai ken masih isa ibn maryam ken kana khibarin wono parce que kwanto kitokini me ken bira anna atani ken ya jujuro majuja mahdi ganari isa wo dajjal wo tokini kinga dajjal woni na mahdi nyino kennan hale isa khana woni isa ganari agana yanka agoni nan tawo yanka no khube sili jamanendi manaratul bayda nan tawo yanka nan noyi dimasqi misire awani ni mahdi wo kamana insalati islamin wa hajrin salle isa wo yanka nan ni tonoyi kemira gana yanka ni tono mahdi wati nan danga nya almaminga aw mahdi samba ne korona watna ay antono almama oni kembirenga awo dajali aro mahdi aro isa kuso menyini kore banini kuso menyini wati banini kunna ngi halesa ya jujuro majuju bake ken khana tokini kinga kembirenga ku kibaru siki ya jujuro majuju bake lan tasrono maganta alla khinan kati ku kibaru siki yayi kembirenga anna atandi ken ya jujuro majuju kibarenga kembirenga kiri oni sinsi hadisa be kama hadisa gili hadisa ke kenwa sehne dajjal qibaran kamar duna lagare isa qibare do ya jujulo maju qibara sehne kun kama kem padisa aw hadisan kitab kutun suri aw bukhari aw muslimri aw ahmaduri hadisan kitab qore ho aw sehne duna lagare kama asuka homante kembrena sahih muslim bi sharh an-nawawi orni sinsi kenya kama muslim hadisa gili go wari kembra kempadisa kingo sehene ku qibaru kama orni sinsi kempadisa kama kembala hadisa kutubu sura bukhari aw muslim rawo ahmadu nisayinu awisu kama mantena kam muslim hadisa gilebe gononi baze kinya kama na sawabunya kebe dajjal qibaringa duna lagare qaramoni wono iwo kama na tiwa garandini wal isa yankayen qibare honu wono yo kama tiwo fiye baka kinga kembira kebe gani muslim hadisa gilgile won hadisa ke hadisa sahantayen hadike mo sehna kama muslim hadisa ashrahu be gani bi sharh an-nawawi imam an-nawawi gara sharhu be dawaraya mujalladu kabundi juzi tamu aro segundi ara qumu nangiri tandumer sukoi nanga wara tanyere kembira hani kubenu koni awakitene kunoli
aw kitene kun nogondi serbe gana kumpai an ku sahantenga lo hayni kebe koni serbe gara hadisa ke hilla النواس بن سمعان رضي الله عنه أكين حديث كيه لبكا الله هرما نمن كسينا كما النواس تقامو أتي كوتاي صوان برين كنت عونتنتو الله هرموري نمن كسينا كما أتي الله هري أسهد دجال كما أسهد دجال كما ني أريق النموري وتوتاي كم برين أغريق النموري وتوتاي كم بلا أريق النم معيان كانديتاي كم بلا راكوني إيسو بين سكو منتنا ar dajal khabarin ko na ra khorondi ara go fitna nu benu yana sehe kun kama gele kenganya ti Allah ranga tla sehe ngai kun sanki besu dia igoliranga Allah nya lelembirenga uga sage kata Allah haringa neman do kisenga kama Allah harinda kanwe ngari iyarin kama ra jote ngari iyarin kama aro hatan kalle amma sura Allah harinda utirni neman do kisenga kama ati ken mani hatan kalle kundu ken mani kanero mani jote nike ite Allah harinda nema no kisinga kama tanga sehed dajal kama tikinya no kandire tan sehed dajal kama tima ora sima tamaronga lubenu hay Allah harin ngai senara tamaronga lego wita de kenta lafiya ti mora suma tamaronga lubenu hay ke ora suma dajal o kempalle anta dalana worni to kande o kanu dajal mpike kinga watu Allah harin tu dangan ati hono ken kanena ngoto ke hono ken kanena ngoto ke ike kana kama hoy kinga ngoto ke kemra ala rentu dangane ati dajali ganari ni keto agaru mena na ike mafati kemra nga ike sikiti akungonga ike bane yo sikiti akungonga ka aganari ke fati halqa kemra besu qibare du mare aganari ke fati halle besu qibare du maqa iwona dema ti hoy kinga kisni dajali fitna ati sahaba nun dangan ati dajali ganar cerebro dajali ganar megge malemao aya ganga yan nagatoy kemra suratul kahfi joparu aya nu tami hanake angana ken qara dajali ya ngure kembere ngati an kisna fitna suratul kahfi joparu aya nu tami hanake ننقل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ننقل كنا نداور ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا نداور كنا أتي سربي غنا كن قرا كن دور سنتين غنا سربي ما عنده الدجال ندا ميغ ملما انغرا كي قرباني تمو كيسني الدجال فتنه ارانتا تورا كينا انكنا kembra serbe na ke qarati dajali ranta tora kena ken kamanenga kembra besuni haqara to kerina ke dursi haranga ma qur'anan dursi suratul kafir joparu ken nangiri a joparu nga wara ayat tamundi rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada nga wara kena besunu do qodo na ken dursi parce dajala baka ko tabe sarasun da bu ko tato allah ren sa haka man nahin qoroni mosiri allah renti neman no kisenga kama ati dajali tawo baka iraki aro shami ro mena dajali baka noe tikemre nga taga nabu afit nan khoro mobru ma abunu ndenya na do tayembanginga abunu ndenya na ro nogembanginga afit nan khorno mosiri ta fitnan khorno mosiri ala haren sehe afit nan kama kembere na sahaba nu nda Allah haren tirni tampai ga seke kama nahin qoro ni mobe tikembere na tele abito manme ana sino manme birene awuce akibaren su yana sino manme noni Allah haren da jabun kini neman do kisenga kama Allah haren ti ati dajali birambe akibaren na bange tana tanagate kota ana kinyanya na ngoyon koten kama katanagate kota ke yille worno ko tanjatundi yille worno kembu mondo akenu mondi kengaiti wati kutul ladai Allah renda koyi nemano kisenga kama nanti dajali abba ken ko tahana agana bu ko tahana be tiken wuro nganaro tikembre ngati wurongo sine bane au kenya nyana yillen takarne sine bane au kenya nyana yillen takarne kenga ko wati be nanti sine bane yillen takarne kenni are en ko tahana kembre nga yillen ngana kare kendi bito hilandi urona qasubane ana kenya na yillen takarne qasubane au kenya na yillen takarne kenna are en bito hilaniga kembre are en bito sikandi kembre ngati urona koibane au koibane yana yillen takarne
kembere nga kenare embito sikaninga kengana bugarisa kembere nga wuro kutu kuyengo nyana komi kota kutu mo kengo nya ko kota kutu mo ho ndaka pay komo hay mo be akute mo nyana kemori kinga ko ina ndi tanade kota keri kembere bito sigi hana aro bito sigi hilan bito sigi hana ndo hilandi bito hana ndo bito hilando bito sikandi kunyo nyana kundu kota hana nya ko sine yilenta karne bito hilani ke nguro nya ko qaso yilenta karne bito sikani nguro nya ko koybane kinga bugari uron kutu wonyana komi lara ndaga wonyana mowe aha kembere nga dajali awo ke akhbaru mo pasane ke mori kinga ko watu be sahaba nunda Allah harentirne nemando kisenga kama ti kembere kinga na ya watu be teli ko tabane salle kingo wasenewa angati uron wasine yana teli ko tabane salle ngo wasene ken sallelwa kinga ko watu be Allah harenti nemando kisenga kama ati ko tabane salle tikenta wasenere tan tawo yogdare nyanyana aw yogdare nyana yogdare na kangai aw jatirige nyanyana salwati ngana ki har kinga na yinayi yile makare kembirenga aw salen qili na soban sali kembale gar salana ngati ngana ki aw salen qili na salana sali har kinga na yile makare kembirenga la salana ngati ngana ki aw salen qili na la salana sali hutron ka wati ngana ki aw salen qili na hutron sali sahon ka hana wati ngana ki aw salen qili na sahon sali kemba wuro be go nya sine kenso nya ke mori aw jateli gana erinyi parce que wuro gilono ka erinyi mona ngayini ering ora imoni 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures ering ko ni sansementar no kendi kembre nga aw jateli gana ti ering parce Allah harenta aw yo dare nya nya sali wati benda ken aw ken salin haraga ne wuro nyeri haraga na aw wuro no nyeri aw salanan sali pia salen go nya mobe aw ken na ke mori parce que ora ko ina ndi wuro hana kingo sina yana kembre na sali wati hana be go ni ken hajirin sali aw hajirin sali na aqrangin bangani kembre nga salwati hilani be goni kendi kenni salahanan salenga kembre aw salahanan salina gundo har ken na yile makara awa gundono kembre wa sawadi sigani be goni kenni la asranga aw ken salina gundo har ken na yile makare kembre hutron salle aw ken bangan hakaza sahon salle kemmo ho eriga na kinyi aw sallen kelina ken sade Allah ranti sahaba nunda nanti iwa anyana kemmo yari kembera dajjal khoni aw danginiti ibono nindenga inshallah ondan o maremu sahaba nu iratirnen jongo ikata Allah harenga nemano kisenga kama iti ambera kebe goni ken masih dajjal ya kembera ataw manjene khangai Allah harenda koyi nanti masih dajjal ti honnan qayani honnan kay begani anta jatina qirsundi kenna halle ayinte ayongula inte kenni nanin kenyi anta jatina yinte gabe gumundi kenna halle Allah harenga ati hoyino Allah harenda kenko yinanti aro kenyan qaba kenni Abdul Uzza bin Khatan Allah harenda ko yinanti masih dajjal aro kenyan qaba kembere nga sahaba nu iratir len jongo ikata Allah harenga hilla qari ita Allah harenda ngan iti masih dajjal angem pegra fitnan kun mowe tieli atawe na qamo antaw qamo Allah harenti nemano kisenga kama ti masih dajjal ta tawe misali akoy kankura anya aygane kamen qurenga latoyni samba na akaman tindo samba na okena samba na odangini ti masih dajjal ti atawe misali na kemwari antaw abono nindenya naro tembangi abono nindenya naro nogembangi ado bangensui Allah renda ko inema no kisenga kama nanti aganar kata serunga haramare muwa awo digampana be koni awtini ike ane Allah awo kamane be batu ti kamane ke yankan na likata gai a serungo sikana mai watne angen dalle ne khanga angen tan Allah an dalle ne khangai kenno qusui aw kaba ko ngabe nyana kusara kamunya mari awde kamunna ngani tinge wanya marni anna jinyan kandi sasa kembere gawti muyan ka hanara nge wanya marni anna naompo anna kempo ni sasa ila koy ala renda koy nanti muyan koti kante muyan koti biran kulle a kusana da kata muyan tingira nyamari naompo fundi ni sasa kenno kusu yitu ngosennu na lemo soko ngosennu kenno kusu yite nonen su komande a kinga ne ya sirun wata a tunyi me an bagara kebenya anni Allah
sere suranta kiyana maganta Allah sere benu limanan ka won fegelangani kungotini ambegara kebenya sere suranta kiyana maganta Allah anda tumuko anna Allah kembira kungo tokindai kenno kusui awu en kote nyamarni awti nabure mampobe ga wongu en kote ni ngewa nyamarni sasa ani subuni ni warangu en kote kam kenno kusui Allah harenti kenno kusangu en kote ngala kuma nan poi kan yo kuma nan poi bakari jama lulu yaqutu zabaraju marjanu yo kuma nan poi bagangu en kote ni kembira kungo ni sawu en kote kama kembira kungo ni sawu en kote kama kunga nar sawu en kote kama watibe serebe nuga tokirai haqe ho ga wambaka o kingutu nakina nabure haqe ho ga wambaka o kingutu nakina kemra kungo tokira ka kingo ta fitna qura moburu sira sugana tokiro masih dajali ange wajjatene jahannaman sira sugana barai ange wajjatene aljanan sire ka kingo ta fitna qura moburu hay kamana kaba konu benuya limanan ka pa kanyi megan ta sira suri aro Allah rengara hadisa ge kon hadisa ge kabaranga ke sire benu nantanga na suratul kahf qara anda gana meg malemaw fitna aw dangina aga buti kunye aro ke fitna sir gabe kitanare Allah arenda ko nanti dangi nandiga kata sirmi wonwa ara kaba konu ku koy kuma nanti kene Allah kunta ambita Allah ti Allah arengara kebe hinko nanti aworni duna lagare o serne nantangi nyani masih dajjal angi nyani masih dajjaliya kenno kusui ara kan mbundi na koyiya na jamanu mbundi na koyiya na ngon kote nyamarta na jinyan kandi na nawon ponum poi na nawon ponum mbundi kunti haranga na kesunya ambita Allah arengara kebe hiko ni angi nyani abutu kungure kenno kusui kunna buri mamponu arasu tuse arena buri mamponu su tuse atikeo na buri mamponu kunyama ne suka mandena tuse gilikenga ya goru benu saunte gawi ma kofurnuni aro yiramu benu go kesununi aro yilu benu berarunu benu gai ma asuka manten tunu abdajali rasutununi niya misigine kiti kullenga niya misigine kiti durunga serebenu ga tokire ala na burenga benki nukunga kembirenga hari dawanu irada guneni dawanu nganari angani dawanu ku ihagu illa halanyile hoka ho inda manga illongeri illa rzeli hoka ha suka mandenga kemira kubenu ga tokire kunko no qerinda mensuri ka kubenu ga barai akunna burentu sene na kunya kiti duronga ho ntuma afid nan khoron nan keke degere sere suga na barai awanya na kiti duronga anna bur mampo awa suka manten tu sene nangara kiti durawni sere beno kanda tokire akunya na bannanga na bur haqqe ho gawambaka wakina aw na on ponun kinna ay adda wanu kullu halan yillene kemira nga fitnan qoro Allah renda ko inne mando kisenga kama nandi kella halari ta to kemo yari magora kata honan kai wai arai jaman ka homandengo me arai hono no kun ka sika akhbareni kemira kenno qusui ara honan kai ke qiri jaman no mena tali honan kai keri honan kai ga Allah renda ko nanti honan kai gunti manteni hakan yin yonkini kenno kusui ti ara kahanya bun honan kai ke gari bani amadda muhiliko akosa gara kahanya buni na yankani honan kai ke yongulani ara kahanya yankandi ayongulani wati wenan kusagara akara hilloi atatiba keti tatibana ndi akenu dura serun kabako serun kanu kinganya har honan kai ga ketum pile saunde akosa ga dangi ketuku hilo mena aga dangi wati we ari jongo honnan kai ati wo honnan kai ken nyamarni ikewa nyamarni angiri sasa an kahumame kenno kusui ketu kuilu kusaga kahumame na ya honnan kai enti mantinga ibatene na ya ko ho game kenno kusui serebe no sikandenga yi akhbarendi kunti titumuyen te Allah imani ta hagira kebenya ti rasulan da kenya maganta Allah kenya wati we Allah renda ko inanti ara honnan kai ke qiri kata idu ya nanti kana kamanga honan kai keti ikewo serene nanti Allah harengara kebe hiko nanti garkutana bedna lagara worni ikewo serene nantange yani angen dajalia abutu ara honan kai gara ka hanyan gandare khari na tali hilloi ara kauma me khari honan kai keti haranga na kensunya anyani dajali targo gumu yonda ko ina tara nyama tasiko ka kensuro honan kai ke amadunge ati aken dajali bo honura ko ina diki honan kai be hayti kai qadir iktiga khidru yayi sayyidina khidru ti honnan kai kenya tar ogum yonna ken sabatin kembere Allah renti nemano kisenga kama nanti ni to kella hala yarsa kenna isa kono kamundi Allah kusaga ordun gini isai nanta nyanga nabillahi isa alayhi salam ta Allah ordun kinna nanta nyanga na dajjal to kella halari
ken no qusun no gono Dimashqi kimakambangi wotini inda manaratil bayda tindinga iwana qulleni kemirenga nabillahi Isa arni yankannoye alayhi salam Allah arenda ko nanti akitengo malikanu hili kampen kama kungo kamana nyankatai Allah arenda ko nanti irame begawai ken irame ti iramu hili yanye iramu hilanye kuni irannetemanu kemirenga tawo yankana inda manaratil bayda bimashriqi Dimashq dongu agana yankano kenga yini mahdil muntazar agema kamana salli ti serunga aw kamana hajirin salli ti serunga aw Dimashqi misiren noni aw kamana soban salli ti serunga kemira Isa kusaga yanka awayini ayon kulan sahinteni jimo kamana toli baka yon kulanga jike ayaran kulle na wuti lulu kembirenga awayini Isa alayhi salam aya alaqin noronte aw kaman kemi iramu hilli wa iramu ku hilli kunin netemanu kembirenga Allah renda ko yinanti Isa ban kuro mena hono ti Urwat bin Mas'ud kingani taifa kinga Urwat bin Mas'ud Allah renda ko yinanti Isa ar kenyan qawa tagamoli kenan qawa musir kemira gana yanka awurna mahdi aw kuma salli mahdi ugara ganawar bana watunu awtin wo plasin kinai Isa kusa katu qoron tan sabati kemira Isa wo soban salli ni di halle Dimashqi misreni kinga na wati be yanatla sallinga aw kitenena dajjal nukun qibare monu ne jonko yi dajjaliya kema Isa gana yankasa Allah harenda qibaru gonun koni Isa qibare li awoni wu haqbe bire ara wad dajjal kallim owe ara Allah harenda koyinan ta woni tokirige kille kai or Allah gana dungete kota tan awra qimoni kati kun ar dajjal me himo laga na qamo aro mahdi me ora qimoni kati ora koyinanti ya jujuro majuju qibare lanta tuini few maganta qibaru siki Allah kenan kati kun ahana ken mahdiya ahila ni ken dajjal yaska ni ken Isa kimira naataniya ni ya jujuro majuju kimira ya jujuro majuju kun qisan sababu yana ora khenkat kusuka homandenga ko hay kamana hadisa be koni Muslim hadisa giligilani bo hadisa ke amanya mi harsa qamisan singabo o lengi qalen sigin yere Allah gana dunga tay ko tatana o dangini tay na saw ataron kama o lengi qalake wala o duwa nyana وتني اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وعدتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.